Jaz poslikam malo. Ja. Kaj včeraj, niste pa klicali nazaj? Aleksandar, lahko da snemaš. Ja. Čakaj. Žiga. Te posmej se, greš na YouTube. O, taka boš gor na internetu, dobro. Posmej se. Dajmo, posmejte se, ponovno na internet, dej. Dajmo, otroci, posmejte se, da boste na internetu jutre. Vse je hore. Posmejte se. Ulič, za na internet je ena lepa. Nisi videl se, Valeš? Nisi videl se na internetu? Marija. Je bilo enih 200 pogledov enega videa, veš? Dajmo dol, otroci. Žiga, pa daj me. Kje je naslavljenec? Matic, povej samo, koliko let imaš? Koliko let imaš danes? Danes imam 6 let, gospod. Ok. Poglejte vsi, da boste na internetu. Jutre boste vsi na internetu, dobro? Ok. Martin, boš na internetu, poglej me hitro, da te dam na internet, dobro? Žiga, da poglej me, da boš na internetu jutre. Aleksandar, ne na internetu, lahko jaz če gospod Merino poslušam.